njye ndamwemera cyane hafi bimeze base twaze tuvuga uburyo babonye uyu mudefenseur nyene n'abandi bakego Axel yarazanye yaravuzemo indi ngingo ya Clement banzu ya Clement rwose mu minsi ishize nge hari umuntu twavuganye ufasha n'abakinnyi kubashakishiriza ama equipe ambwira ko ariho agerageza gufasha Clement kandi yari yambwiye mu gihugu cya Tunisia muri Tunisia yego Clement rero amakipe menshi yo mu gihugu cya Tunisia rwose ariho aramwifuza harimo ekipe ya Etoile du Sahel akaza ekipe ya Club Sportif Sfaxien ni nayo ifite amahirwe menshi ni nayo iri guhabwa amahirwe rwose bikaba biriho bivugwa ko Clement ashobora kugira gutya akerekeza muri iyo kipe ndetse n'ibiganiro ko bishobora kuba byaratangiye bariho bareba buryo amafaranga bayahuza ekipe ya APR ikemera kumurekura. APR agishinjwa cyane kwimana abakinnyi ariko abayobozi barabihakana baravuga ati twebwe ikipe yatwegereye tukaganira ikaduha ibyo twifuza nta mpamvu yo kutarekura abakinnyi cyane cyane nk'abana b'abanyarwanda ni inyungu ku gihugu ni inyungu ku bakinnyi bari ibintu byiza ubwo rero Clement rwose isani likely gusohoka mu ikipe ya APR Football Club ngo biravuga yuko ngo bashaka kwishyura 75 by'amadolari ngo bakazajya muhemba inoti ya miliyoni 11 z'amanyarwanda buri kwezi miliyoni 11 y'amanyarwanda si abakubiwe hafi kabiri ku mushahara yonga muri APR APR se n'eshanu yazimwa bitatu cyangwa eshatu na magana 500 n'ibihumbi 500 abakubiwe hafi kabiri gatatu ni miliyoni nziza cyane uvaje miliyoni 11 ukagabanya 450 ku idolari ari ku idolari rye 7500 aho ngaho ku mujene ariko Clement APR sinzi ko muri ibi bihe n'intego ifite yahita ipfa kumurekura none ku note ya 75 kuko APR inote ya 75 ntago yayereza ngo ivuge ngo irikanze ari nka Murera yacu twabati ibintu byakomeye amafaranga ateye ubwo ariko APR 75 hise kugura abakinnyi 100 barayibwira se ngo uyirindwi na 5 si yamaze iki APR akubwira ati ntabwo wane turi mu defenseur mwiza nka Clement nona so rwose ibyo gusohoka uyu mwaka keretse habonetse ya club itanga icyo bita offre y'ibisazi ya kipiza ikubwira ati nyefite ibihumbi byanjye 300 by'amadolari abafande bahera bakavuga ati kuri izi miliyoni 440 wenda umwana bakaba bagiye kumukubita nk'inote wenda tuvuge nka miliyoni nka 25 ushaka kuvuga ati muri rize mu peti igendere pe so ngira ngo uko akundi byagenze kuri Imana ishimwe amakuru ya APR turaganira mu ngingo twahere ku ngingo ya effective tugiye kuri match amikare bakinnye ejo turebe uburyo bw'imikinire yayo aho bigeze ubu ngubu kandi turasozanya na Zandani turaza ni Zandani n'ubundi dukomeza hanyuma tuze gusoreza ku ngingo ijyanye n'imikino ya gishuti izo Zandani izo nizo Zandani oya nayirizinge donc dutandukanye ikibuga n'amakuru yasanze okay ubwo ikijyanye na effective kwani nawe uzifite se nuko bimeze zirase ikijyanye na effective nuko kimeze hanyuma ikipe ya APR Football Club ku kijyanye n'imikino ya gishuti igomba gukina APR ndetse na chairman yarabisobanuye APR yifuje gukina n'ikipe ya Simba Sports Club ni ikipe ya mbere yifuje gukina ikipe ya kabiri yifuje gukina na APR yifuje gukina nayo ni ikipe ya Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo